Dobar dan, ja sam Darko Prokić, jedan od predstavnika omladinske organizacije Spoji u Srbiji, odnosno ogranak u Petrovcu na Mlavi. Znači, učlanjenje u tu organizaciju me navelo zbog toga zato što mi se svidjela te humanitarne organizacije koje sprovodi omladinska organizacija Spoji. Prvenstveno prema ljudima koji su interno raseljeni iz Kosova, iz Krajine, pogotovo ta pomoć njihova koju oni pružaju tim ljudima koji su tamo ostavljeni na nemilost i milost, kao mora tako da kažemo, nekim drugim ljudima. Druga stvar, vidim da je to jako ozbiljna organizacija koja imaju jako dosta mladih ljudi u njoj koji pokušavaju da vrate te ljude i tu omladinu na neki pravi put, znači na naše pravoslavlje, one koje i treba da gajimo i negujemo. Posle svega toga pozvao bi te mlade ljude, pogotovo koji su na radu u inostranstvu, da što više pomognu toj organizaciji i tim ljudima kojima je potrebna pomoć, pogotovo na Kosovu, u Krajini, u Hrvatskoj Krajini, čak i ljudima koji su sa svojih ognjišta, koji su morali svoje ognjišta da napuste i da ostave svoje kuće, koji se još uvijek nemaju krovove nad glavom, žive u starim kasarnama i napuštenim zgradama. Pozivam ovu omladinu ovde, ne samo u Petrovcu, nego u celoj Srbiji, da se pridruži kako na humanitarnom planu, tako i u novčanim sredstvima, koliko god mogu da pomognu, da bi olakšali taj život tim ljudima, znači napominjem na Kosovu, u Hrvatskoj i u Krajini, i ljudima koji finansijski jako loše stoje, interno raseljeni ljudi. Posebno mi, znači, u tom radu, vjerojatno omladina sad misli da je to toliko naporno, da mi idemo, znači, samo nosimo ta sredstva, odlazimo, radimo. Nije, tu ima dosta druženja, pogotovo moja prva akcija je bila danas sa predsjednikom omladine Spoji, gospodinom Vlajićem i njegovim saradnicima. U Beogradu kod ministra kulture sadašnjeg, prvo jedna atmosfera koja je mene prvenstveno oduševila sa tim prijemom, toplim prijemom, onako domaćinskim. Drugo, posle toga smo otišli kod našeg prijatelja koji u grupi Beogradski sindikat, isto jedna atmosfera izvanredna gde su nas primili, to su opušteni ljudi, znači druženje, prijateljstvo. Posle toga smo otišli kod Bore Đorđevića, zvanog Bora Čorba, znači gde je on snimao svoj novi album, primio nas je kao da se poznajemo ne znam koliko godina, znači to je jedan veliki utisak s njihove strane na mene ostavljen da, znači, u budućnosti i u dalje, vjerojatno ću što više da pomažem tom udruženju i da guramo da što više nas ima i ovde u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego i van Srbije, da bi što šire bilo to udruženje i da što bolje napreduje. Kako gledate na segment vezivanja naših mladi u dijaspori za maticu, za svoje korene, baš preko rada ove organizacije? Pa mogu da vam kažem da iznenađen sam pozitivno zato što su se našli mladi ljudi koji bi spojili te ljude ovde u Srbiji i van Srbije na jedan izvredan način, znači pravoslavlje, vera u svega toga, da se vratimo na taj pravi put, a ne samo jedan drugoga da gazimo, pljujemo, kao moram tako da kažem, nego u pozitivnom smislu da se družimo, da što više budemo zajedno, znači jedna saradnja te omladine s polja i unutar Srbije da bismo što bolje predstavili tu našu zajednicu i Srbiju u pozitivnom svetlu u Evropi. Ako se ne varam, vi ste rođeni u Severnoj Srbiji, gde je tačno? Ja sam rođen u Vojvodini, opština Bačka Palanka, gde ima mnogo nacionalnosti, gde sam naučio da živim sa raznim nacionalnosti, da li to bio Hrvat, Muslima, nebitno, čovek je za mene čovek, nebitno koje nacionalnosti, tako da moramo da pomažemo jedan drugome, ali prvenstveno da vratimo to pravoslavlje nama i da se vratimo na pravi put. Ono što je pitanje htelo da od vas dobije kao kasniju informaciju s jednim potpitanjem, da li u Bačkoj Palanci ima dijaspora, nema je toliko, već ste nam je rekli, a evo, zec ste u Velikom Laru, kraj Petrovca na Mlavi. Kako ste doživjeli taj ogroman broj ljudi koji žive i rade u inostranstvu? Kako se to
po vama odražava na život i koliko je tu potencijal da se radi u budućnosti i u današnjim danima na zbližavanju, posebno mladih generacija koji su rođene negde tamo? Pa prvo kad sam došao ovde u opštinu ja nisam imao pojma, znači koliko stvarno odavde ima ljudi koji rade u inostranstvu. Znači 10 godina sam ovde i shvatio sam da stvarno mnogo omladine ima koja je tamo otišla kao mala deca ili rođeni su tamo i čak ne sviđa mi se to što pojedini naši ljudi tamo tu decu ne uče srpskom jeziku, nego jednostavno prepustite ga da on nauči, da li to bilo francuski, nemački. To mi se ne sviđa baš zbog toga što ipak to pravoslavlje i tu veru treba da čuvamo u sebi i da tu decu naučimo nečemu što su nekad naši dedovi gajili i što je nekad u njima bilo i što je dan danas živi u nekoj našoj omladini. Samo treba ga naći, znači to ne ide svima u srcu, samo ga treba otkriti. Da li ćemo mi dobro protumačiti da mislite da je vreme itekako adekvatno za akciju u pogledu zbližavanja između Matice i rasejanja? Ajde, kad govorimo o tom mikroplanu, o Braničevskom okrugu posebno. Pa mislimo da je pravo vreme došlo, jer i sami vidimo da se razilazimo na mnogim putima i mislim da je pravo vreme da počnemo da se zbližavamo sve više i više i da se vratimo tim starim korenima gde smo naši dedovi, pradedovi rođeni i gde je stvarana ta naša Srbija.